Assalamu alaikum, жамаат, тынсыңарбы? Мына бүгін біздің айылға Алишер үкәбіз ушинтип мындай пакеттерді, жақшы пакеттерді қылып, айылға ифтарлық қылып тарқатып атат. Ар бір үйге айыл бойынша bir daha үй қалтырбай. Алла разы болсын. Daha 5 dakikayla, 5 dakikayla 5. Onda buldu. Akılarla mı yanında fazla başla? 2 akılarla dakika süresi. Yakın. En çok senin olur. Ha bura. Kremaka. Bu kara takıyor. Demiş. Hadi. Böyle telefon var. Sen Luka, bekle çık. Bolda görak hamda rashkatga qarab ketdi. Biroq bag'ay sizniki qanchalar?